Amali kamausin ramba echam sangpliang haksisa jayung lo ong ba hakum kani kapor covid udang jurba habaro ko ekari kan thop ha Bangladesh ladon kam ye kijing lang kabacan hapadeng kipulet kejala bat ki BSF ban khangla ikijing khai tu hapok hapot habakram bikla pathai khobor hadien kacialang bat kaki isu sawa suba sangpliang lo ong ru ba khai kapateng kadon be kijing pran kam ikpisa kumta lada weina ki unpet ikijing pang na kapisa kan bu akijing e kabakhraw ya baro dan ki information ki bangayo ba wat haduk mentaro kidang don hi kajing ya khai tu across the border ti namar kata lada UBSF bat ki pulit kim ya tre rengkat bat ki village administration te kan long he ba let's say la shai ba haba pi exchange yang no kamar across the border kan don kajing ya exchange ya kapisa tengkaro te let's say yo kumno la shai ka to ka jingpang kawan lengba ka pisah te kan long kege ka pasungsi igi te namar kata ni haplong ki ba very vigilant nang appeal ya ka government ya ka district administration ya ki police administration bakin pet bnia ya kan